pozdrav društvance, da li znate čemu služi vazelin kod trčanja? Mekano, želejasto i sluzavo. Ne Marko, nije za to. Evo vam 3 stvari gdje možemo iskoristiti vazelin kod trčanja. Smanjenje trenja. Dakle, vazelin se nanosi na dijelove tijela koji su podložni trenju, kao što su bradavice recimo, na primjer, unutrašnja strana bedara ili između nogu. Dakle, između nogu se misli i na guzove, jel? Drugo bi bilo zaštita od vlage. Dakle, vazelin može pomoći u održavanju kože suhom tako što stvara zaštitni sloj koji sprečava prodor vlage. Što je potrebno biti i korisno tijekom trke u kišnim i vlažnim uvjetima, jel? I pod sretnim brojem 3 bila bi prevencija od nastanka žuljeva. Dakle, upotreba vazelina vam može spriječiti nastanak žuljeva na stopalima tako što smanjuje trenje između stopala i vaših čarapica ili tenisica. Sada kada znate da vazelin nije za ono što samo market misli da je, koristite ga na utrkama, zaštitite se s njim, zaštitite kožu od vlage, zaštitite se od nastanka žuljeva, od nekakvih rana nastalih u kontaktu tekstila i kože kad ima puno soli između i znoja. Tako da samo peglajte i nemate brige. Ekipica, vidimo se idući put, lijepi pozdrav svima. Bok!